Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Setuju para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, sebutan gulumul jaki, para masyaikh, saya tak bisa abdina hanya putaki asmaipun, malarmu kebri umur sebarokah ben Allah, beri kesehatan ben Allah, amin Allahumma. Jajaran Dewan Guru Madrasah atau Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum melarmoke si bedening kadin to ibadati anak si soleh soleha, anak-anak si bisa mempunga orang sepona, selamat dunia akhirat, amin Allahumma, amin Allahumma. Ngaji sekecil bagi bu ngaji sekecil bugi abdina ceramah sekecil tolong perengaki deki sebelum etotop ceramah abdina kak dinto ebrina hadiah aing sengeno melarmoke bisa depak ke Mekah ke Madinah. Bu kula ceramah sekecil deki beda poin-poin ceramah, beda poin-poin ceramah nak kak dinto pak tolong kai ngaen sebisa ngaen kak dinto ebrina hadiah aing pociakina mon ieu nu maki ka potrana teti potra se soleh-soleha. Mbian si anan meler yu eno maki aing diri kula bacain solawat telo kale eno maki makle dadi anak si soleh soleha. Mon ki meler beb eno maki boleh. Ki meler beb tak usah eno maki totop butola sampai lagi kece kayu. Orang ngajar nak kana. Belis engko. Ngaji sekece iki. Ngaji sekece iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bon, ebrina deki ebrina telok pertanyaan saya bisa jawab oleh hadiah aing deki pertanyaan ketiga saya bisa ebrina hadiah sur ebrina hadiah surban gebinang kenangan. Jadi tolong catat kai ngain apa sih ceramah serang abdi nega dinto malar muga barokah malar muga manfaat, amin Allahumma, amin Allahumma. Bon, para hadirin para rabu saya pamulja serang Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto dalam rangka haflatun akhir sana bencukan tasakuran Masjid Al Barokah. Masjid nih kak. Huru deti. Manggana mak genteng. Terbarokah bu. Amin Allahumma. Kula ceramah ke bu ibu. Mak minyak ring lempo dina kena. Hahu binin kakir bang. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu masjid Kak Dinto ampun anyar saya tak saya. Kare si abe jengah. Kula tanya amangkin. Make genteng angkui genteng keramik kana jek larang ngarwa. Kula tanya mangken mon sopu ning masjid Kak Dinto benyak tak benyak. Rengin. Apa nah? Hah? Saya bejang sopu benyak. Boh. Ndak remeh kaki Kang. Allahumma shalli ala Muhammad. Kok ceramah dina we Kang? Cek jauh. Allahumma shalli ala Muhammad. Masjid neka kana pangas tete lo. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Masjid Kak Dinto sangat istimewa, Mak. Masjid Kak Dinto sangat istimewa. Sangat istimewa. Mangkana semak ke masjid Kak Dinto ngereng, Mak. Kebesangona sambian bate Kak Dinto masjid padeti kenengan makle pagi ning hari kiamat sampeyan kenalen ben masjid. Amin Allahumma.
Allah Kak Dinto itu buaki bahasana Allah Kak Dinto mataber ka orang asuransi. Allah mataber apa? Allah mataber apa? Allah mataber apa? Asuransi Kak Dinto biasana senyaman ke seodi. Gini. Sampian kecelakaan dual potong dia. Sebri sebeni Zambian keluarganya Zambian. Pesawat Ciburu Kak Dinto pesawat apa sih nyongsep bro? Sriwijaya ngi. Pure. Iki bu. Mak letu ongguan gak? Allahumma shalli ala Muhammad. Kapal Sriwijaya Kak Dinto nyongsep. Arwah saya seneng siapa? Binina neka antara nangis dan bahagia. Arab pama nangis tang lake kecelakaan. Arab pama seneng oleh peseto 50 juta. Dek remah kagak yuk. Seumpama di antara dua pilihan, lake mate setung saat sampai oleh peseto 50 juta. Sedih apa bahagia? Hah? Bahagia tak benar kagak. Lagi naik jual tak beres ring bini dinan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kak Dinto Allah memberikan jaminan Pak. Allah memberikan apanya mana? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allah mataber asuransi. Allah mataber apa? Asuransi. Anak mbak Roa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah mataber apa? Asuransi dari pangeran Kak Dinto apa anuna? Kekek kang. Allahumma shalli. Allah jaga kirin jentet tiri ki bacan nyolat kepi marana. Reng Madura ruah. Reng Madura ki kirin jetung sepolo si nyomet marana. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lagi asuransi dari Allah Kak Dinto apa beb olena. Mun asuransi dari pemerintah kan oleh WC. Neka oleh apa? Ini lagi Allah mata bertelok asuransi. Allah mata berempat. Telok berempat telok asuran. Siapa orang yang ngelakonin telok Kak Dinto Allah ajamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allah mataber asuransinya beda telok Pak. Mau ngelakonin Kak Dinto sampian berarti tanda tangan poron ebri asuransi bi pangeran. Apa olehna Habib? Olehna adalah mon sampian ngelakonin Kak Dinto. Mon sampian ngelakonin Kak Dinto, sampian bekal apa? Sampian bekal ebri rezeki bet Allah bencuken teka hajat. Mon sampian ngelakonin tak mate. Telok kelakonan mon elakonin bi sampian tak mate bekto ngelakonin. Sampian ebri rezeki barokah ebri teka hajat. Mon bekto salah setong beri telok Kak Dinto elakonin bi sampian pas mate tengah jalan. Dobuna Allah asuransinya langsung masuk surga. Nyaman tak nyaman? Nyaman tak nyaman? Mon odi oleh du rezeki barokah teka ha. Mon bekto ngelakonin pas langsung mate maka sambian Kak Dinto jamin masuk suar. Apa Kak Dinto? Allahumma shalli ala Muhammad. Si pertama asuransinya. Orang si poron Kak Dinto beri asuransi di pangeran. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa sih pertama? Mandakhola baitahu fasallama. Masuk ke compok pas olok salam. Aneh kegun kelakona. Apa kelakona? Masuk ke compok olok salam. Aneh kegun. Siapa orang masuk ke compok olok salam? Maka apa? Maka orang Kak Dinto mon masuk bisa keluar pole odi maka ibri rezeki barokah ibri teka hajat benolong. Mon pas masuk ke compok olok salam assalamualaikum langsung rempak compon geruduk bengkah langsung masuk surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Nyaman tak nyaman?
Makanya pagi ini hari kiamat mon beda umat Nabi masuk neraka, malaikat mengak. Aduh, deh ya kan tak ngocak deh, iya jangan kau sih ngocak. Ngejit malaikat, aduh jangan. Anak pakat ngejit umat Muhammad masuk neraka, aduh. Palang berarti. Mon beda umat Bani Israel masuk surga, malaikat ngejit. Aku bisa masuk surga kakek. Padahal peraturan masuk surga melarat. Khusus umat Muhammad, umat Muhammad masuk neraka, malaikat ngejit arapa polana gempang sara masuk surga ke angkui umat Muhammad. Aneka masuk ke compok pas kecelakaan ning compok langsung masuk surga. Masuk ke compok tak mate por olok salam ebri rezeki baro. Nomor 2 teka ha. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dingaki pak. Lambak beda setong sahabat nyamana Anas bin Malik. Siapa nyamana? Anas bin Malik kak dinto meco tanang Gusti Kanjeng Nabi. Makanya pak, ini kak ilmu. Mon beda ulama, mon beda kiai, becoaki tanang mon maredeer. Kasak pasti doa aki. Abdina kada lambak ning Yaman sareng Ra Anwar kak dinto. Mon beda Habib. Mon beda guru Abdina Habib Umar kak dinto maredeer guru Ra Anwar bencakanca silain kak dinto rebuan kangkui meco tanang Habib Umar. Anapa? Karena siapa orang saya meco tanang ulama kak dinto pasti doa aki. Makanya ulama Hadramut kak dinto mon maredeer rebuan meco tanang Habib. Anapa? Polana doa aki ngambil dari hadis Nabi. Lambak beda setong sahabat abdina nyon pangapora suara sudah habis gula dan mare beda dina malam apa sebelum lema acara sare jadi nyon sepora mon suara kak dinto pon sobung iki lamsat cek bobe di moto kang salon di mana di mana banter kem jadi kalau cek bobe nyaman salonnya nyaman suang tang suara tidak nyaman beda jadi para gigir nabi kok panitia beda Allahumma shalli ala Muhammad terus akhirnya sekecil anak pagi nah Anas bin Malik kak dinto amet cotanang Gusti Kanjeng Nabi Gusti nole pas Gusti Kanjeng Nabi meri amalan ke Anas bin Malik apa amalna seneka Anas kakek poron ebri amalan bi gula poron Guste kenapa Guste ebri na telok Anas apa sih pertama mon kakek terolanjeng umur Anas mon tepang kitang umat olok salam mon terolanjeng umur mon tepaki umat Guste Kanjeng Nabi pakon olok sa Mbiar neka amalan dari Nabi mon sampean terolanjeng umur kak dinto mon tepaki umat Guste Kanjeng Nabi pakon olok sa kor jatuh ketok salam apa? Jatuh ketok. Kadang temu ngocak, Assalamualaikum. Banyak neka. Assalamualaikum beb, jawab bikok kum lam jong. Beda boleh sesaraan. Akum beb, akum. Jawab bikula lam jong, lam dia. Anapa? Toket. Jatuh ketok. Montro lanjeng omor pakon olok sah. Nomor 2 dobuna Gusti Kanjeng Nabi ke Anas bin Malik. Anas kakek montero compon kakek barokah compon kakek ngak swarga ma tenang ma bahagia neka bu amalan mak le compok kak dinto sae kadang compok mapan masuk sempek anapa dobuna Gusti Kanjeng Nabi sapa orang setro compon kak dinto barokah montero masuk ka compok pakon olok sa nomor telok wasiat Gusti Kanjeng Nabi ke Anas bin Malik apa wasiat Gusti Kanjeng Nabi si ketelok wasiat adalah sapa orang setro banyak rezekena pakon abajeng duha Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad bon ngaki beda amalan gak dinto pak beda amalan ayat kursi beda maca amalan maca ayat
aneka amal lagi. Deki marena ibrina ijazah amalan dari Habib Umar makle muka tuku barokah. Sindik tuku, sindik napa makle barokah neka beda amalan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bon, ayat maca ayat kursi Kak Dinto beda 4 manfaata. Beda berempat? Maca ayat kor. Ayat kor. Ya, ayat korse korce ya korsehu ya korse beni de iya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Beda berempat ayat kursi maca ayat kursi. 4 situng beca bekto masuk com makle baro. Empian montro barokah masuk ke compok maca ayat kur. Masuk ke compok maca ayat kur. Nomor 2 sebelum teh. Sebelum teh orang monte dunga maca ayat kursi pas selamat dari gudeg nase. Setan kemodung kedungdung ngandung pas selamat ben Allah. Mon sebelum tedung maca ayat kur. Maca ayat kur. Pon seketelok sebelum lestarena salat. Seketelok lestarena so. Maca ayat kursi beda berempat. Masuk ke com. Makle baro. Sebelum teh. Makle tak ganggu se. Nomor telok lestare so. Lestare solat maca ayat kursi. Anapa? Jawabna Gusti Kanjeng Nabi, siapa orang semaya maca ayat kursi lestarena solat, tidak ada penghalang antara dia dan surga kecuali kematian. Keng tak mate, keng mate langsung masuk surga. Saya keempat, Allahumma shalli ala Muhammad. Mak jensan tak ojon. Darem terus agin. Terus agin sekecil lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Saya keempat apa? Bekto muka tuku, bekto muka. Bekto muka. Bekto muka tuku maca ayat kursi, Pak. Mereka beda amalan dari Habib Umar. Sapa orang saya muka tuku maca 6 bacaan. Bacaan gempang. Kumak banyak beb 6 gempang. 6. Sapa orang muka tuku ala koa maca 6 Kak Dinto, maka apa domuna Habib Umar? Al-himayah jaga ben Allah tukuna. Al-kifayah beri kecokopan tukuna. Al-barokah beri barokah tukuna. Mon muka tuku maca 6. 6 berapa? 6 gempang. Tak lanceng gempang. Berempat tukuna baro. Jaga ben Allah beri kecoko. Maca 6. Apa sih 6 gempang Kak Dinto? Kayak ngain. Si pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa sih pertama? Si nomor 2 bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Si nomor 3 ayat kursi. Ayat kor. Si keempat kulhu 3 kali. Apa? Kulhu 3 kali. Si kelima al-falak sekali. Kul a'udzu birabbil falak. Si keenam kul a'udzu birabbin nas sekali. Siapa orang maca 6 neka empian muka toko guru abdi nadibi Habib Umar Kak Dinto si ajabu toko na ebri kecokopan jaga karena toko Kak Dinto kadang ganggu Pak. Bedo orang kedukun ke apa noto patuku nembian. Lemon ngamal lagi Kak Dinto muka toko na sampean bakal jaga ben Allah. Ngamal lagi Saya pertama a'udzubillahi minasyaiton. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kor. Kulhu 3 kali. Oning bacana kulhu. Ndak remah. Ya, enja takok deki pas kulhu, mentae kulhu je de gorengan ni. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bon, aneka jaminan asuransi si pertama adalah masuk compok olok sah. Maka beri jaminan ben Allah. Si nomor 2, apa si nomor 2? Man kharaja ilal masjid. Siapa orang seentar kamas. Orang mau entar ke masjid oleh jaminan dari Allah.
Apa jaminannya? Siapa orang yang berangkat dari Combon entar ke masjid, depak ke masjid, selamat pleman, selamat rezekina epa lancar, bencukan apa? Bencukan epa teka ha. Nomor apanya mana? Mon sampai berangkat ke masjid, tengah jalan tak pleset, tak gelinding, mate, maka langsung masuk suar. Alhamdulillah. Pon terakhir dingaki. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang mon entar ke masjid, orang mon entar ke masjid beda lemak ke muljana. Orang mon entar ke masjid beda berempa ke muljana. Beda berempa. Beda lemak. Si pertama istimewa na masjid beda le. Kaingain takut keluar nikah. Istimewa na masjid beda le. Si pertama Masjid Al Barokah Kak Dinto bekal dadi prao, bekal dadi aneka masjid pagi ning hari kiamat bakal dadi prao ngenalen dek ka orang si sekut entar ke masjid. Sampai mau sekut entar ke masjid, aneka masjid kenal kembian Mbak. Pagi kan ning hari kiamat Kak Dinto matahari sejengkal. Orang tak selembi pelona masjid Kak Dinto pas ngocak. Pato, kanto. Paungga ke masjid. Pak Min, Pak Jo pas acara. Gula masjid, gula enjak. Kakek entar ke masjid tunjuk keme pas mulai. Tak tolong di masjid. Paungga ke masjid, masjid Kak Dinto pas ongga langsung berangkat ke surga Allah. Jadi istimewa na masjid, masjid bekal dadi pra. Ngenalin dek ka orang sesegut entar ka mas. Nomor 2 istimewa entar ka masjid. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Orang mau entar ka masjid si nomor 2 napa? Muana epate. Bu ibu selebur aglowing montrotera soro entar kamas dobuna Gusti Kanjeng Nabi basyiril masyaina fiddulami ilal masajidi binurit tami yaumal qiyamah. Beri kabar gembira dek ke orang sesekut entar ke masjid lemalem. Apa kabar gembirana? Muana bekal epatera pagi ning hari kiamat. Mua Kak Dinto tak yang kui Pak. Muane kan tak yang kui, tergantung amal lah. Mun amalan bian bagus, pagi muana sampean genteng terak. Mun amala orang Kak Dinto coba, muana bedesi mua celeng, mua keben, mua pate, Kak Dinto. Apa? Tergantung Jadi istimewa antar ke masjid si nomor 2, orang mau antar ke masjid Kak Dinto, apa? Muana epate. Nomor 4, apa nomor 4? Orang mau antar ke masjid Kak Dinto, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sambut ben Allah, ngak orang nyambut keluargana datang dari luar kok. Istimewa entar ke masjid Kak Dinto, Allah ning masjid Kak Dinto anyambut jamaah si sholat ke masjid, ngak sampian Pak anyambut retan datang dari haji, bunga gembira. Begitu juga Allah anyambut orang si entar ke masjid dengan Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Si nomor berempa? Si nomor 4 apa? Siapa orang sentar ke masjid tak pleman dari masjid kecuali apa? Busana sepora engak bayi ki buru lahir. Sepora duit sana engak bayi ki buru lah. Nyaman tak nyaman? Alhamdulillah. Kuntar ke masjid, entar ke masjid, pleman dari masjid, dosa nembian ngak bayi ki buru lahir, tandi dosa sekali. Allahumma shalli ala Muhammad. Aneka adalah permintaan Nabi Sulaiman. Permintaan siapa? Nabi Sulaiman neka minta ke Allah telok perkara Pak. Tak kabul lagi situng. Ebrik 2. Apa mentana Nabi Sulaiman? Saya pertama adalah Nabi Sulaiman minta ke Allah hukum sepada bi hukuman Nabi Sulaiman. Jadi apa sih tentu aki Nabi Sulaiman pada bi hukum Allah. Kabulaki bi Allah. Nomor 2, Nabi Sulaiman minta kerajaan saya tak bisa milikin siapa bayi setelah Nabi Sulaiman sampai hari kiamat. Minta kerajaan saya tak bisa bedi bi siapa bayi la Amerika wala Malaysia wala Singapura wala Eropa.
tak bisa. Kenapa? Permintaan Nabi Sulaiman minta kerajaan saya tak pantas milikin siapa bayi setelah Nabi Sulaiman. Kabulaki ben Allah. Lah saya ketelok ke permintaan Nabi Sulaiman tak kabulaki. Apa permintaan Nabi Sulaiman saya ketelok? Nabi Sulaiman minta supaya umat tamun entar ke masjid, pleman dari masjid, sepora sana engak bayi ki ibu lahir. Ben Allah tak kabulaki pas dia bener Gusti Kanjeng Nabi Muhammad engkau minta ke Allah se nomor telok se epenta Nabi Sulaiman se tak kabulaki epenta ka angku itang umat mangkana umat Nabi mon entar ke masjid tak pleman dari masjid kecuali sapora tu sana engak bayi ki burula. Alhamdulillah. Terakhir se keberempa se kelima Allahumma shalli ala Muhammad. Apa si kelima? Si kelima Allahumma sholli Muhammad. Kamera action. Hei. Ayo. Syuting nata binda aja. Lo dah iya. Masa kan kini tabu lol. Terakhir orang montar ke masjid si kelima apa? Salangkah ibri empat. Salangkah ibri berempat. Orang montar ke masjid si kelima apa? Salangkah oleh salangka ke masjid pak oleh empat ambian apa olehnya salangka situng ebri pahala sapora dosa yang kak derajat bitong situng sodako alangka boleh ebri pahala sapora dosa angkat derajat ebri sodako alangka boleh ebri soda apa pahala sapora dosa yang kak derajat pahala sodako alangkah boleh labu gula marin beli senggok jadi salangkah ke masjid oleh alhamdulillah jadi jaminan dari Allah bedetel si pertama masuk ke compo olok sah nomor dua entar ke mas si nomor telo apa man kharaja fi sabilillah siapa orang si berjalan di jalan Allah. Ntar ke pengajian Kak Dinto kan di jalan Allah sampean datang ke Kak Dinto Pak mon sampean Kak Dinto pleman ki odi rezekina barokah beri teka ha mon ntar ke pengajian pleman pas kecelakaan makan apa langsung masuk suar alhamdulillah keng malar muga selamat kepi insyaallah amin Allahumma pon kol berempat ya kol empat kol telok kol empat ya Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad pon terakhir top kula nerangake sukuni tentang madrasah tak ngapa Pak Ki nambah bekto sukuni male barokah iki pon tugas orang tua ke anak Bu catat sambian Kak Dinto kan anan sampean esabek ning madrasah Kak Dinto ane kemarin akan preyan tolong Pak nak anak bu lempungan Kak bu lempungan Kak jaga kadang mun la preyan masuk bulan Sawal nakal boleh anapa reng tua tak aja apa tugas reng tua bedetel tugas reng tua bedetel situng adoa aki anak adoa aki de remah Habib carana adoa aki anak bedetel empian montro adoa aki anan sampian adoa si mapan nika bedetel tung jaga malam jaga malam Bu jaga Kang apa dik jaga malam kok nang atraki Kang dimak adoa ke anak enjak cukeme ba man kunju keme kake Allahumma shalli ala Muhammad cara na doa ki anak beda berempat si pertama adalah jaga doa Pak lemalem Allahumma barik fi auladi ya Allah beri barokah tang anak ya Allah jaga ya Allah makleh dadi anak si soleh-soleha dadi reng tua Kak Dinto kudu doa aki carana jaga nomor 2 carana doa aki anak apa carana doa aki anak Kak Dinto adalah apa Pak Senin Kemis niat apa Senin Kemis mereka bisa
sambian ngocak ya Allah kula atrakat makle andi anak se soleh soleha. Paham iki? Se ketelok carana doa aki anak. Apa? Bekta ka ulah. Bekta ka ulah. Mun beda kiai, mun beda habib, mun beda ulama, anak sampian bekta. Mun tak bisa bekta anak, kala aki aing, kak dinto kiai, kak dinto habib putra gula. Anapa? Karena ngarep baro. Tugas orang tua beda berempat. Si pertama doa aki. Doa aki carana beda tel. Beda tel. Pon, tugas orang tua beda berempat. Si pertama doa aki. Nomor 2 tugas reng tua ajege anak ajege. Dek remah carana ajege anak Habib, carana ajege anak beda du. Carana doa aki anak beda tel. Carana ajege anak beda du. Jaga dari apa? Situng jaga dari HP. Dari jaga bu. Nah anak bu lempu anan sampian mangken kak dinto pak binina sampian beri tetina nakal beri siapa saya meri HPI ibu pesena siapa hah ya pak ada berarti bu kesalahan ibu kepada anak itu satu kesalahan ibu kepada anak berapa apa kesalahan ibu meri ka anak perkara segi tak bektona segi tak bek nah kanak niki ni beri HP tetinaro jadi tugas orang tua aja ke anak dari du si pertama dari H nomor 2 dari kanca dari kan pon terakhir ini ngaki tugas orang tua bedetel doa ki bedetel jaga malam apa sa sambi kaulah tugas orang tua si nomor 2 adalah ajaga dari apa dari HP benderikan sampian mun anan sampian tak tepak pak anan sampian nakal maka sampian kak dinto bisa dipastikan nakala anan sampian gara-gara kanca salah kanca anak tetina pon si terakhir sebelum etotop ceramah kula apa kodu apa mamapan lingkungan tugas reng tua telok doa ki anak ajaga anak mamapan lingkungan apa nomor telok apa nomor telok pon ini ngaki cerita pas turun aku loh dia remah tak apa-apa pak lingkungan anak kodu mah anak sampean kan mon doa bedening madrasah kan tobu tinggal pleman anak kak disa yang dipelajari di madrasah kak dinto terapaki ning compo waktunya makan kabele ke anak apa kata ustadznya kalau mau makan oh iya bu maka doa apa doana Allahumma balik lana pima beli enggak lojak ke tanah wakina ada benar mau tidur ya apa doa tidur bismikallahumma ahya amut nah, tak apa-apa makelah salah yang penting orang tua lingkungan kodu mapan bencukan gula pesen kasampian pak Allahumma shalli ala Muhammad ban mondre sore biasa nganu apa deh apa yo minyak loh kakek montro nakal cek ngajak anak ngeding apa anda iya saya ngocol siapa saya ngocol majer orang apa kena majer orang anak apa mun sampian anan sampian ngocol Alhamdulillah kayak kain yu mun di anak malah tak ler beli singkok terus lagi nah monde iya saya ngocol ce anak apa Habib
kakek mon mate anan sampian hahaha daya dia ngeting kopengah belis engkau edi ngaki boleh kakek boleh pak pokok mbak mon nakal jek ngajek mbian diajarna nakal bi gula keng tak ngajek anak dia jarana Allahumma shalli ala Muhammad. Kakek nyongok bal-balan, nyongok apa? Arema, Persebaya. Keket marin dia. Nyongok, anak nyongok dia. Pas adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apaan gigi? Ngeding kopeng. Masjid, Pak, penalti Pak, bal-balan Pak. Ke masjid tapok wikok marin. Oh niki ini kurang ajar. Jalan anak pas agrundel colon. Bon mak nyongok. Oh tapok wikok. Ini ngajari anak nakal, ngajari anak kakek mon nakal, jek ngajak anak. Dek remeh carana Habib, dek iya carana. Kakek kan mon adzan, Allahu Akbar. Paten TV na jelek teguk tanang anak, ayo nak ke masjid, atraki ke masjid. Dia pak masjid kakek, jom masuk mulai kakek. Nganu apa? Matotok final kita mare. Cocok tak cocok? Kurang ajar yang tuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon terakhir cerita. Keng tak pate nyaman cerita, tak napa? Cerita tak pate nyaman, tak apa-apa. Bu, edi ngaki. Kikir nabi kok binin kaki oleh pak. Kakek kau tuh tahu karpereng laki yuk. Derma jajan. Dia meriah. Aing pindah di narang kok ngeno mapelka si disa aja bayan. Bu, orang bini kau tuh tahu karpereng laki. Anapa? Kadang reng bini nih kata gena. Iya pak yuk. Bungki jangan kurang ajar. Kita tahu apa langki deh. Itu bahaya kok. Ini ngaki. Hereng bini. Rumah itu harus bagus. Ning Yaman neka ning Yaman. Mon nak kanak neka mon laraja pak. Mon langak neka pak. Aneka kotu ebri kamar tibi. Kotu ebri kamar tibi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kotu ebri kamar tibi pak. Sampean kan punten bu, anak laraja tedung sakamar di anak. Loh, aneka beda kejadian tak nyaman. Apa? Orang tua tidak menjadi contoh yang baik kepada anak. Allahumma shalli ala Muhammad. Dek ramah ceritanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Beda setong orang pak. Keng tak pate nyaman cerita dia. Tak apa-apa ya. Beda setong orang. Entar ke Pamekasan pak. Entar ke situng anu, entar ke situng Lora, atau ke anu lah ke toko jamu. Assalamualaikum ye, salam berapa pak? Kula minta jomo kuat ye. Jomo apa? Kadal Mesir tak kadal koceng tak apa tak? Beri pak, beri apa? Beri telur banyak bi ramuan Arab. Berempat telur banyak kah? Telur. Ngenom telur banyak monyena ngak Darma ngenom telur monyena tak bere denger ngenom telur monyena akhir apa ding mareng ngenom masuk ke compok sebini tak penter. Anak apa? Anak jareng anak ebri HP melarat setedungan. Ngocak lah kena. Dek, mak kita tedunganan. Iya mas, lepot kalah HP na nangis. Kalah HP kalah patedung. Tak tahu kok lah ojeng dari gelo dia. Ngocak si bini. Iyalah mas, detek luar kada mas kok rokokan. Patedungan sekejap. Ada si laki tojuk ning luar. Kok rokokan bi asro. Aduh. Ya Allah, keringking ya Allah. Masuk ke dalam pas ngocak. Darah medek.
ngocak keluar. Aduh, mata lah pote kepir lah dede. Keringking soko de. Allah. Akhirnya apa? Masuk boleh, anan kita tedung. Akhirnya reng tuana tak kuat. Ini terkadang orang tua itu jadi contoh jelek buat anak. Ini yang terjadi. Apa? Si laki tak kuat. Jok reng lepote kepir ya. Mata tada celeng pote kepir. Pernah apa tak tahu kok. Nengeneng pak. Cek merah pak tapok biko. Mata pote kepir. Dek dalam adik. Tak kuat si laki. Aku caran kok dari di Maroko nah ngencem roku. Aku roko pote ngak neka, topen ngak neka. Lampu na PTN nyala tak tuk. Pas apaan ngocak ada baung. Hihihi. Saya tak tedung kakan bi baung. Akhirnya anak entah tak tedung keng met. Tak tedung keng medem. Akhirnya apa? Anan medem bau ngaong ke bau nga. Apa sih ong ke? Bau. Kakek sekut yang ke yang baung. Belis engkau. Akhirnya apa? Si anak Kak Dinto jarang gelak tedung apa medem? Anak tedung apa medem? Buka bi anan apa tak tahu na ibu kakan bi bau. Akhir ada remah subhanallah si anak takok tedung apa medem sampai lakuna masuk ke madrasah. Pas tepak pelajaran arkanul iman, rukun iman ada 6. Antuk minabillah wa malaikatihi. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Malaikat adalah ajsamun nuraniyah, yaitu butiran-butiran cahaya. La yakul wa la yashrab, tak ngakan tak nginum, wala bidakar wala biunsa, tak laki tak bini. Pas anak atanya, Ustaz, bisa orang nangale jin Ustaz? Tak bisa cong, kecuali orang-orang se Athena epa bersih calon wali Allah. Ngocak si kacong, gula malam nyongok baung. Gula malam nyongok baung. Ustadznya kan ngejit, ya Allah, anak kini tak kira cerpak. Ya Allah, berarti nak Kak Dinto calon berino Allah. Teguk bi Ustadz nikah, sambi ka Ustadz Suparman. Di mata Parman. Sambi ka Ustadz Parman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Beda apa? Alhamdulillah Madrasah Miftahul Ulum Kak Dinto diberikan oleh Allah bebet waliullah. Anapa? Anapa Ustaz? Kak Dinto nak kanak kini sebagaimana maqala kulubul arifina laha uyunun taro mala yarona diruna. Atena belina Allah andi panggelian saya bisa ngolatin perkara saya tak bisa iolatin mata manusia. Artinya apa Ustaz? Aneka Kiai Suparman, Kak Dinto santrena ajunan bisa ngolatin ejin. Ngejit Ustaz Parman. Ya Allah, Masya Allah, belina Allah calon nih Kak. Beri sebi Ustaz Suparman saya ketebu. Ya congkala, Masya Allah kakek. Pas atanya nyeletuk Ustaz Suparman. Mak tahu kakek menruah anu ejin jong engki cereng gula tedunga pas tak bisa ejina apa nyaman jong baung. Mak tahu kakek engki kiai cereng pas bekto baung gak bisa masuk lampu ning kamar Mateodi. Terus mereka bisa bau ngakak Dinto benton ngak apa jong pote ya pas ngocak ngak neka baung ada baung. Ustadz Suparman curiga beda saya tak beres ning cerita naganar beda saya tak beres ning cerita naganar ya. Akhirnya pada remah pas ngocak jong pada remah jong engki mereka disok gula tako cereng bau ngocak saya tak tedung kakan bau gula tedung kiai terus gula melak sekuni neser ibu gula arapa ibu gula kita tedung kakan bi bau
Bi Ustadz Suparman PC seket kalak boleh. Oh beli arwah apaan been mere malam tak gena beli senggok. Cereng baung ngenom telur monyena marilah cukuplah payah kok. Makanya orang tua tugasnya yang ketiga adalah membentuk lingkungan yang bagus. Orang tua harus menjadi contoh yang baik. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Coba kalau aki aing putol teloan kula merikna pertanyaan teloan, pertanyaan yang ketiga yang bisa dapat surban. Pertanyaan pertama. Ayo. Coba jajan telo pereng ning masjid. Ayo. Mik siapa ki? Mik. Ngenom telur. Monyena. Ngak. Aduh bayang. Pertanyaan pertama iki, sahabat kantor. Iki, Amit. Iki, Amit. Oh, mak kira-kira keket tuh. Pertanyaan pertama, saya bisa jawab angkat tangan itu ting maju. Saya tak itu ting tak oleh maju. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Pertanyaan pertama. Sebutkan Allahumma shalli ala Muhammad. Apa Allahumma shalli ala Muhammad. Kala itu buaki Nabi Sulaiman doa teloan dua eka bulaki situng tak eka bulaki. Apa doa Nabi Sulaiman? Siapa sih bisa? Si paling budi. Ya maju. Tuli. Bitong telok tak nekuk mik gagal. 1, 2, 2,5, 2/4. Mik atur lagi. Seras mana? Aku mik. Muhammad Musni. Kanto-kanto male masuk di PIM ya. Siapanya mana? Muhammad Musni. Boh, kakek mat. Musni. Nih. Boh kakek nih. Kakek nih. Eki. Loh, iya. Apa jawabnya? Jawabnya mulai dari masjid Isopora dulu sana. Isopora dulu sana nggak apa? Isopora dulu sana. Beda berempat doa Nabi Sulaiman. Beda talau. Tung. Nomor situng. Nah. Kerajaan Sobung Benting. Beri kerajaan si Sobung Benting nah. Nomor 2. Nomor 2. 1, 2, gete. Siapa yang bisa? Bendok remen nih. Tujuh nih. Siapanya mana? Suhardi. Apa jawabnya? Nomor situng tuh sana Isopora seperti bayi baru lahir. Nomor kedua bayi. Enggak bayi baru lahir. Nomor 2 minta kerajaan sesobung tandingna si tak bisa berdi sareng orang lain. Nomor telok. Nomor telok minta hukum sepada sareng hukumah Nabi Sulaiman. Ya betul, tepuk tangan. Terbarokah rezekian barokah. Berkah hajat selamat dunia akhirat, sehat walafiat. Hadini aku dan soleh jalibatan di kulli khair dafiatin risyal. Al-Fatihah. Pertanyaan kedua. Pereng poboli. Pertanyaan kedua. Binian. Apa amalan makle muka toko ebri lancar barokah? Siapa yang bisa?
Angkat tangan bateki. Ya, maju yuk, maju. Mic teraki, tak bisa lanceng. Bisa ada mic. Maju. Eki. Arwah kudung ya. Mic beda mic kah? Beri mic pun beda. Ada boleh dina. Operator. Masuk. Ya, Porok ini. Pak Disal. Sera semana. Khairun Nisa. Ngandung. Hah? Ngandung. Eki. Ngandung. Eki. Kening baung dia. Jauh kakek baung. Apa jawabnya? Maca a'udzubillah. Apa sih pertama? Maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maca bismillahirrahmanirrahim. Maca qul huwallahu ahad 3 kali. Apa nomor telok? Apa nomor telok? Qul huwallahu ahad 3 kali. Salah. Gete. Coba kodung jeleng, maju. Ya. Ayo cepat. Tulis. 1, 2. Ayo tulis. Si ruak ada yuk, ruak ada bu. Ben, jelas tahu. Ayo. Neku anan bau kaki. Ayo apa jawabnya? Yang pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, ayat kursi. Sudah. Salah. Ayo cepat. Tulis. Sereng ke abut terwajilan ya Allah. Ngaku mantaneng nang ning dung. Ayo tulis Ben. Seras mana? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama baca Nyamana siapa? Iva. Nifa. Berempat patrana. Mahasiswa. Oh, tandi baung. Tak. Apa jawabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama baca ta'awud, kedua baca basmalah, ketiga ayat kursi, keempat baca al-ikhlas 3 kali, terus al-falaq, an-nas. Ya betul, tepuk tangan. Malarmu ke pireng bini saya soleha, rezekinya barokah, umurah barokah, sukses sekolahna, mapunga orang tuana, selamat dunia akhirat. Hadini aku dan soleh jadi balik kuliah kiadafi alif rishal, al-fatihah. Ternemu baung si soleh. Terbarokah sukses jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Pereng poboli. Pertanyaan terakhir, saya bisa oleh ngenom telur monyena. Pertanyaan terakhir, beda 2 pertanyaan, saya bisa angkat tangan. 1, Allahumma shalli ala Muhammad. Saya pertama adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Saya pertama adalah apa istimewanya melangkah ke masjid? Halo pertama, sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Saya kedua, apa tugas orang tua? Siapa yang bisa?
Tenang. Cok maju tipi mon kae anu. Siapanya mana? Boh, sarung ngamak set ngirset baung ria. Siapanya mana? Nurholis. Berempat putranya? Setung. Oh, tak pate abaung ria. Apa jawabnya? Keistimewaannya entar ke masjid bada telok. Salah. Ojo. Bini lake, bini lake, bini lake, bini tak ada. 1, 2, 2,5. Ya, itu. Cepat. 1, 2. Cik abita ya Allah. Aibing. Mengkiri. Nala Pak. Ayo, Seras mana? Seras mana? Erni. Apa jawabnya? 1. Enggak, tak apa-apa. Menyangkut sedikit, tak apa-apa. 1, 2. Kak Dinto Beda berempat. 1, 2. Pak. Beda berapa? Beda telok. Beda 4. Beda berempat. Beda 4. Apa yang pertama? Pertama 1. Sapora Husana. Sapora, ha? Pertama Sapora Husana. Jelas. Dak remah Sapora Husana. Tong 2 ketek. Saya pertama. Zainuddin. Beda berempat. Beda 4. Tung. Saya pertama Sapora Husana, nomor 2 yang Kak Terjejo, nomor 3. Salah. Bini tak ada. Ada. Saya nggak kekeranan orang dia. Saya nggak loh. Coba dia. Seranya mana? Wahid. Apa istimewa antar ke masjid? Agak. 1. Sitong bekal teti perahu, 2 muani patera. Sitong bekal teti perahu. Nomor 2 muani patera. muani patera. Disambut di Allah dengan gembira. Disambut oleh Allah dengan gembira. Merempak isa pora tu sana pada ban bayi. Cepora tu sana ingat ben Bayi. korang tuh. 1, 2, kete. Siranya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Abdina Ayo langsung. Syukron Makmun bin Mustaji Ibu Hayitum. Kemudian jawabannya senang sedeki jawabnya salah. Abdina nyona doana. Mau mana? Oke. Jawabnya pertama. Udah berempat. Bada 6 cuma sarang Habib sebut lemak. Bisa bener 6. Lemak mungkin cuma catatan Abdina beda lemak. Pertama ku laku Masjid Kak Dinto teti perau, cak maturana teti kendaraan. Oke, saya nomor 2 muanah bekal epatera ku laku. Kemudian saya nomor 3 ku laku sarang Allah orang kepanika bekal isambut kalaban bunga akatia nyambut keluargana dari luar negeri misalkan. Kemudian saya nomor 4 tu sana isapora akatia nak kanak ki pura lahir. Kemudian saya nomor 5 setiap melangkah
setiap tenteken jai pon reng matura Kak Dinto paringin 4 hal. Saya pertama paringi kenjeren, saya nomor 2 yang kak terjede sapora tu sana sarang saya terakhir paringi kencerna orang asedekah. Ya, pertanyaan pertama betul. Tepuk tangan. Nomor 2, apa tugas orang tua? Tugas orang sepo saya akedui potra sekolah. Tak usah melanjut langsung apa? Saya pertama adu aki. Adu aki beda berempat. Adu aki Kak Dinto beda telok cara. Saya pertama kalau bencara puasa puasa kianan. Kemudian saya nomor 2 bektah dek ka ulama minta doa barokah. Kemudian saya nomor 3 nyoonaki doa barokah menggunakan air. Artinya salah. Allah. Salah. Minta aing. Iya salah. Gete. Korang sekuni. Coba Bini coba. Orang sekuni. Ayo cepetin. Ayo Bu. Kakek. Ayo Bu. Tersalah. Apa? Buya bacaan. Apa jawabnya? Hei, siapanya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa jawabnya? Jawabannya nomor 1 yaitu mendoakan anak. Orang banyak HP-nya. Apa yang pertama? Doakin anak. Kalau cara doa apa namanya tugas orang tua beda berempat? Tugas orang tua beda berempat? Ada 3. 1. Mendoakan anak. Mendoaki beda berempat? Ada 3. 1. Bangun malam. 2. Puasa sunnah. Telok. Datang ke ulama dengan meminta doa barokah. Datang ben orang bejeng malam. Terus nomor 2. Apa tugas orang tua? 1. Menjaga anak. Anak nikah beda telok cara. Beda berempat? Beda telok. Jaga anak. Apa? Jaga anak dari HP. 2. Jaga dari pergaulan. Apa boleh? Menjaga lingkungan dengan mapan. Harusnya ketelok. Jaga anak nih kamu ada 2. Mai apa bang? Ada 2. Beda 2 apa 3? 2. Jaga anak dari HP dan dari pergaulan. Yang ketiga? Yang nomor 3 menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Ya, pertanyaan kedua betul. Pertanyaan pertama. Pertanyaannya pada berempat. Lo kan 2. Kamu jawab pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama adalah apa istimewanya antara ke masjid? Loh, kan betul. Ege. Ayo apa? Kan mari jawab. 1. Sorban. 2. Gete. Bon, karena Kak Dinto, kama Ustadz Suparman. Ustadz Suparman. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngereng doa bon. Ada si bisa surbana beki ka Ustadz Suparman di gula. Allahumma sholli ala Muhammad. Melar muka barokah, melar muka manfaat. Allah terbarokah. Beri boleh beni apa maling ngonceng boleh. Hahu. Ayo coba jawabannya apa tadi? Entar ke masjid Kak Dinto beda berempat? Beda lema.
Si pertama adalah apa? Masjid dadi pra. Nomor 2 Allah anyambut muana epate. Muana epate. Enga bayi giburula. Si nomor 6 apa? Salangka oleh Salangka sapora dosa beri pahala yang kak derajat dan pahala soda. Tugas orang tua bedetel. Situng adoa aki bedetel. Jaga malam apa santar kaulah. Nomor 2 ajaga anak bededu dari HP ben kancah. Si nomor 3 adalah ajaga membuat lingkungan yang baik, melarmu ke barokah, melarmu ke manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala afiyah wa fi daima fi din wa dunya al akhirah. Salama fi din, afiyah fil jasad, barakah fi rizqi, taubat qabla al maut, syahadah indal maut, afan dari mana min adab, nasibah minal jannah, warzuqna nadra ila wajhil karim. Hadini qudun salih jalibatan li kulli khairin, dafiatan li kulli syarrin, kama wa salafuna salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Kak Dintoh sebisa tinaturaki salah lo pertanyaan sepora. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.